Rubano rwetagwo kari kigiki gatuma audio ni nginya nyina kanke hejete ogwo audio and you don't look sick. Yes. Ahejate you can imagine mundu akihejio ni wendo. Yes. Ndone ta mundu aritie kama mapenzi ya ua sumu ya nini aikono ukwe ni undu wa wendo ni. Yes. Urakinywa thumu wake atire bata ndwendane. Yes. Ndukurigana kinyuthi ure wake wake abu ejanaga na ithanwa ora thindigwa ora thindigwa ejanaga na ithanwa wajiri wendu gwire aza lewe ukirorete giture ndi gugu kire-ini social media ucio na ngere jana na kahio na nyundo akagutha aragutha go by the way njwire arakoja na kahio na nyundo kahio na nyundo, you can imagine ukarigwa kahio kau gakoroka no retwo atia. Yes, ona kana ithanwa riu na ni ukoragwo mundu aingira hau atia kwenjo athie kwenjo na ithanwa na athie kwenjo na kahio aza moto wakwa aza ona kana kahio ndio na kahio ndukijenja nako nona nginya kanyui ko kenye kaudu nginya nako aza ate urakuruta u reke riri nginya ona macini yo yenye ni igwa mundu cio kone kati arenda kuhura kati andu ukamwira we kana na kati macini yaku ni ratheca kidogo ona cio kwi andu matoe kunora macini icio anoraga na agatigia kamwena kamwe gega tu kana kagare mone kuiganania magego wega. Exactly. Ona agitinda agiko na guku thutha wa na atinda ikuiguithia ruo amwira kamwira hindi uraigua ruo kaba kwaria kaba mwira muthuri macini yaku ina problem tondu rathe ena igiko ratheca. Yes riu akahiu ngimwira atia ucio urakoja na kahiu na kiria na nyundo ati aragutha njuri yakwa na kahiu guo acha ero ndigea conversation na gro ndigebo ikarira thi no nginya ukorwo ina njwiri ici ndene ndige tutuike tondu ici citu ri na riu ona kiuria ni atiriri wakorwo ina njwiri nene ri ugikorwo urenda kwenjwo tururi urenda kwenjwo Jordan ri inige kurengerera Jordan ri ukigira ithanwa akinya riu ni Jordan zikareta thi kuna mundu ni acokaga ukienjwo ndogehiga ritho ndigehigania ona gite kiu kumwona tuoya ithanwa riu ona njoheta maunyamo macio mohaga mundu ahane kuru kwamba kuohora niria ithanwa mundu akwe niria turenja nario guku kana wona oe kahiu na kiria na nyundo oigwa agambia kahiu ahagarie ni ngumwira twaririe ahagarie kahiu guo hua reke twaririe nja muthuri reke twaririe outside he maundu by the ungimeta risk na he maundu by the ungirora wone mundu tocio by the ona thimu angihurirwa guteme ni nyona rimwe ni moyaga thimu magikwenja nona ayange a macini ri ona mundu oya thimu uguo akira mundu cio ndina customer ndukireke ndikie nake ngwite one uria ahurirwo thimu nena ithanwa nekuhituka nao anyitete ithanwa kana kahiu na nyundo angetia kuhutiria kahiu na nyundo ukera mutumia waku ndathie kinyuthi ugathie waikara thi guikara thi oro uguo kona mundu ni akahiu na nyundo akuria urenda kwenjwo atia ukamwira ati guku guo miena-ini ri wike atia ucuruhure unine yothe haha iguru ri utigie gacuiri kanini gakumera ugona akahiu na nyundo na hindi ndigukuhete cuka ukaigua gambania tuhiu twiri cua ni ukumwira abotige abotige muthuri kawenjaga atia guku ithi ndona the knife barbers we are currently the trading knife barbers ukamwira atiriri eheria ha knife ukaha baba ndokakwenjwo njiri ninoka nie guka kwambiria murimu wa ngoro haha eheria iyo no enjire anake no thuria miaka itu ni ukuigua mundu ucio ni agurukire ayambiriirie pressure wina murimu wa pressure ndio kanyoi ko kenye kanyoi no anyita kanyoi uguo uria nyona mundu anyita kanyoi ati agatwara uguo
asa hiyo mimi hata mimi nakataa rekedi Akewe jona macini. Reke twejane na macini. No rorakonje nake aigua ni he handu aragutheca nini ukamwira. No ukamwira. Yes. Itoru na hama kwenja gaitiririo spirit ri. Ukaigua tari kumuda wa muda. Nuria gutemengete. Agutemengete na ukuhinyiriria macini areruta kwenja nawe. Ndui watonya kinyuthi. Yes, we ni uria mundu akira ringi ni he handu guthite kana wathie wona uria uraigua ndungi handu guthiaga. Ono githia kundu by the way kundu rimwe njoga kukora no wakinya tene ringi ni uthoni. Yes. Wakinya tene. Ukigere Kenyambe nyingire ki. Jethe handu hena kinyuthi nyingire. Kwa ni mundu toi. Yes. Wakimuria riu murarihia mbeca cigana. Yakwa ni 150. 150 ugaikara thi ukohwo kiria. Gitambaya. Akuho gitambaya. Riu kuma hu akambia kwiruta kwenja nawe. Waithiririo kia. Ndio kaigwa to ngiruga na iguru. Ndio ria gwikite. Sawa. Ni mitambo-ini ya Kameme Kamwe ngetoma